Oh, swastiastu. Wah, sing ada di Mas Saud. Om Swastiastu. Tuh, ada kanggo. Om Swastiastu. Anak Hindu ke? Aneh sing orang Om Swastiastu. Kemana? Ngentut gaen. Timbal-timbal dia ngajak pekerjaan. Nya nengahan sadwa. Ya. Nya. Ya. Sekan nya. Sekan. Nah, lamun sekan melahan nega. Sekenang ningahan. Jani tiang lakar mo satwa. Satuan tiangi malah pesan. Oh, tuh, cekat tinggi. Cetek orang peselah, nih. Oh, tuh. Gitu, nyen satuan tiangi. Sane memurdo. Siap sangkur, metalo emas. Nggih, sapunapi satuane ngiring pirangan sarang-sarang nggih. Kecerita yang makin dipenepin desa kalau jamune aduh anak ngubu madan ipakul. Iyo ngelah kuranan madan lo lacah. Ipakul sedino-dino iyo luas ke Tegale ngalih pengupo jiwo. Kedo masih hilu lacah cek demen pesat iyo mubuh-buhan mino kadi serati lelimo pengino tetelu manuk aukut penginone ane selem adanino ipateng ane barak ibiyen ane putih sawire ikut ne sangkur adanino sesakur timpal-timpal ajak mekejang nawang siap sangkur nawang siap sangkur sing nawang masak sing nawang sekan sing nawang nah lamun sing nawang cani tiang jeng kampung ayam-ayam meneh siap sesangkur totonan siap ane sing mekibul sangkur bulune putih kendas watesne kuning susukne kayang kekupai milu kuning mirip paicai betaro maho dewo. Nah manuk nih sawire bulune mapeletan utawi kenjir adanina i grungsang. Pih cengeraket pesan ipagol mekuranan ngajak lu lancang semongane nukliat kliyot ipagol begayanan kopi tekian kuranane. Pih dia orang tuh cek ngekol jet deh lu lancang gampang kuranane kopi. Beli bangun malu beli bangun begayanan icang kopi nih inom malu kopi nih beli kiwala kangguang dah beli jajan uli suruh dan beli gencok nah ini ipagol bangun nyemak kopi netor inom apa deh lo jangan nodat setot layar lo nah beli kanggo aja beli keto tiang lah keto bang tiang beli diapit jelek melah masih beli dengan lah
ke cerita yang mangket subuh lantas ia ajak dadu pada suwot minum kopi ipagol mau dadapan luas ke Tegale kedo masih hilo lancah ngeman siap neng ama sambil ngenuduk taluh siap neng yang batang ajak ibiem mau taluh abungkol sebilang dino kewalo iso sangkur jatuh sing pesan yo tae metaluh itu lantas iluh lancah memetih weh ibu sesangkur ibu mula siap pemiratan yang amon to teh ban wake memang ibu ngama kante bulu ibane putih kedas susu ibane kuning keteko kami ibane jangi bueng pai campur karo maho dewa kone nyai kewala tuh sing pesan tae maka tempel wake kalau ibane nang ngebungkol jutat wanangan wake ketelan uleng jani laman ibu tuh sing metaluh tuh sing buangan ibu lakar mati metampah nah maro kedo bunyine iluh lancah cok mau kruyuk palat igrungsang sambelang ngebet iso sakur tadi cebuwen iluh lancah kejengah-jengah maro rugis pedih dini jengkingan limane jani keras pedih nih dini jengkin limane ibu grungsang dadi ibu mau kurik malam cara anak nyautan munyin wakene mirip ibu ngerti tekan munyin wakene ha galesin satu enak kecerita ya makin sampun di katelune sekadi panomayane lo lancah ngemang siap nih ngama sambil ngenuduk taluh maro gabak gopong bongane iso sampur misi taluh cenik nu kebus maro gabak go cok taluh mas itu lantas iluh lancah merasa mau kesiap merasa liang dan kadi-kadi dong teko lantas si pagol mulai di Tegale mau grenot dan jajah gino tekian lu lancah beli siapa yang sesangkur mentaluh mas ya beli Kan? Aduh, apa lilo? Secara anak pada depan kedo, nang negak malu lo, negak. Lantas ya ajak dadua diambil nih, sambil ngomong hitungan. Wih, lu, dicoba do siap mata lo mas. Kok kengkeng go banda lumas endo engkeng beli tadi ada picang kalau mas beli lu nang tegarang jangan beli lo yang beli talo mas pangsekan beli nawang lo nih apa dah beli nih apa talo mas jadi kengkeng tadi ada picang beli saja kalau mas lamun gitu lo adab lo kewala dia boleh nih ngodang nak masih gagapang beli mako apa nang taput tang lo ke ceritanya buan manis semangane luas iloh lancah kepekan ngadap taluh mas dimulai nih terus yang angsap masih iyo megagapan mako, jagong, kopi, jajo, lan anelenan neka jumahne iluh lancah mu cara biasane ngemang siap nih nama sambil ngenuduk taluh maru gabak bong-bongane isi sangkur Sampuan misi tak lomas itu iloh lancah merasa liang dan kadi-kadi sabira nepokin tak lomas amat malna wih bunga yang ngomas ke ceparipurna kena merasa kerdi aduh jak kertong
Yeh, adinya mata cara tema bulan bahasa balik. Bahasane mangkin nggih. Melarapan antuk bulan bahasa Bali, prasida nyujur atmo kerdi. Kerdo yang bongor tangmas, cek merasa sugih. Timbal-timbal yang ajak mekejang, nyen sing nawang mas. Nyen sing demen kan mas. Demen kan mas? Demen. Masa tuh sing demen? Iya, nyen demen. Tuh bane ngainan ilo lancah mekena doa kamu. Cek mekena kene yo. Nah, mesin. Sesayi yo mata lo mas. Dibasane sinak bok bisi mas. Yen yo kan tilang, tepe ane lakar pocot. Paling melajak nih, cecok yo, tanpa bakat onyang mas ne. Yen bakat onyang mas ne, aduk kepekot, di orang tumpuk di kelah bibis, aduh. Yen bobok kelah bibis, payu bok melikau mensongket, muka bayar brokat, memi di orang tuh, demen tiange. Maro gitu, ngencolan ilo lancang, ngejok isa sakur terjemahkan ngopo ngiris. Maro tanpa hoi isa sangkut, apa isine? Sega delenan, dua tai belek ate pengit. Lantas ilo lancang ngelengarot sambil ngomesesna. Siap sangkor godek do rupo, siap serawah mau bulu sama, tiang lacur dadi jelemo, buin tiwas sengalah umah. Udah dewa ratu. Dadi kene lacur tiange. Sangkor masa kaya gede bakat matian. Buang tia suge buang. Lara payu jani tepukin tiang. Yang merasa tekan pada wekan momo sangkur wo ilo lancang ngajak isa sangkur aneh subo mati mau tambah ida dan sarang sami untang satuan titiangi iwawu kepertamo samponan pisan bes kedropon melaksano keping kali yening jagi melaksano kayu dungun pikoleh ne wawu laksanin yening melah pekardine sinah ayu kepangge yening jele pekardine sinah ale ketemu niko mawinan sane jelek kutang utawi tanom apan iyep ane melah ngiring duduk puponin. Tuh, ada gua maling talon.
tua bawa buin anu. Om Santi 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 Om. Inggih punika dewawu sampun kapiar sayang pamilet saning ngamulihang nomor undi 5.